Ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega. Maabitha aria marathuthuria gikuũ gia Pastor Elizabeth Wanjiru Githinji ni makorwo makiregana na ndeto cia pastor ucio commit suicide thiini wa nyumba ya muini Paul Mathenge kana Mirugi Dishon. Before gutaririe ndeto icio, Wanjiru wa miaka 38 arari pastor kuma kuria kaunti ya Gîkuû and met the musician August ya last year na marakoretwo mari endwa gwa kahinda. Na gikuũ gia Pastor Elizabeth yukite ndukuni ni tukwen arari atafania crusade nene muno kuria Thika kuhitukira kanitha wake wa Flying Eagle. Andu hakuhi na aria mathomaga kanitha ucio wa Flying Eagle maugite eri aya ni marakoretwo hamwe gwa kahinda and things seem to be well between them. Friends to Wanjiru marauga ati Wanjiru ari mutumia mwikeneri na ndarari uru na mundu. Tucoke mwena wa Dishon na muthenya wa gukiinterrogatwo kana riria agikorirwo akiendwo athie kuria Kasarani police station akorwo akiandikithia ndumiriri yake niragikorirwo agitwarana hamwe na lawyer Ndegwa Wanjiru. Uyu ni lawyer uria bado rarugamirira DJ Fatxo. Ni twamonire hamwe riria DJ Fatxo agikorirwo agiruta statement yake in this ongoing case ya Jeff Mwathi. Detectives ni marakoretwo makinya nyumba kwa muini ugwitwo Dishon gwika uthuthuria wa gikuũ giki kia njira kiriga kiria kierikanaga kana Dishon uria agitariria kiuga amukorire ecuritie wardrobe-ini yake na shuka. Na point iria irakorirwo ikinutwo ni detectives ni kinyume na uria Mirugi augite ati Wanjiru araumite na Gîkuû nginyagia nyumba gwake kumrehera igoti. Detectives maugite Wanjiru aracerete kwa Dishon niguo makorwo magisolve mathina ma relationship yao marakire namo. Na detectives bado ni makorirwo magipoint out ati no gukorwo maundu ni maragarurukire riria Wanjiru kana Pastor Elizabeth aragikinyire kwa muini ucio. Na blogo yogwitwo Muthiora Simon Muthiora ni arakorirwo akiuga ati Wanjiru arakinyite kwa muini Dishon niguo amwitie ciringi 400 akoretwo amukombithia ni gukorwo ngikira statement ya uria blogo yo arathi na mbere na kurekereria ndeto ici cia gikuũ giki kia njira ya kiriga na gikuũ kia magigi. Na riria Mirugi akorirwo akiandikithia ndumiriri Kasarani police station akorirwo akiuga Wanjiru ni ex wake. Detectives pointed out gitumi kia muini ucio ku welcome ex girlfriend gwake nyumba na nginyagia kumutiga agikotheru na akahanyuka mwena wa Thika na uria nginyagia agikorirwo akimuhurira thimu na kuhanyuka thutha ucio agakorwo akirule out ati ni ex girlfriend. Na ciuria also ni ciuritio what they talked about riria Wanjiru agikorirwo agikinya nyumba. To this time agikorirwo akiguthuka niguo comfort eno igikorwo ati ni amutiga nyumba ni aguthuka kuria Thika road ni acoka ni amukora ni committed suicide. That period niho detectives also pointed out. Simeon Muthiora uria uthiete na mbere kuruta ndeto cia gikuũ giki kia magigi ni akorwo akiuga na nigukorwo ngikuote uria arekereria ndumiriri ici. It is now imagined that police found 2 OB numbers in Pastor Elizabeth house in Nairobi. She had previously reported that Dishon Mirugi and had threatened to kill her on 2 separate accounts. Koguo blogo gwitwo Simon Muthiora athi na mbere ku allege ati riria maabitha a borithi makorirwo magika uthuthuria nginyagia nyumba kwa Pastor Elizabeth ni marakorire statement andikithite kana OB akoretwo akiripoti ati muini uyu ni athreatenite gukorwo akimuraga. Agacoka agathi na mbere kuga ati Dishon Mirugi has been in police custody since Sunday. If we had remained silent, he would have been roaming the streets freely. Ni ndeto irathi na mbere kwiyumiria ciĩgie this death ya Pastor Elizabeth Wanjiru gikuũ kia magigi kiria hau before kiraruritwo out ati ni suicide similar to what had happened kuri case ya Jeff Mwathi. Make sure no turn on kamenya gwatinda atia gwakia atia na gwatuka atia.